Ulat buha panam na mau di Yesus Kristus na igikan ati da bata paraga Bali ta acara pamering ati ta channel YouTube YKB bahasa anak kalang. Badat pak barang ya na renungan na lipulungun ni mauri tarahinaya malakata sembayang. Alam mauri ma mayung taong majaga mauri rehibiha ya kerehimadi yaga manya mahuhu anamu tarahinaya bampa oha pamalang ya ngaramu mula na bam iru lodama bamudutu daki mata muruku manya mahatau hatau walung talak nam lapahu lapaka terahinaya mauri buhang meka patingi rang ya na lipulungumu woga makanam kahil rang raihi woga makalua kama maka bama pahalaku ya mula na imur Yesus ya kadika nap manima amin. Ulibuha na renungan da terahinaya tadi kia walung tabuku renungan wasiat na judul na arti na lakdu sabat tu walung ta kitab imama tu kawu dumbul tilu bajaru haingi lapta bajaru walu na papatada da dia kadika na bajaru tilu na mawina na linguna nambolat na narahirama takkan nalak duka pitu na pijalu lupa mangu baainya na sabat tu nalak dupa pijalu waingu nalak du bami pakabuangu takaboguru mangka abirama di ia ka nalak du papatu da de mauri tapadaumi bolu dak bami ulad buha na taurara aingu dirana ya kana rama kaka na jauli na pijalu manga dinakulinya na kaluan nam buang ya ka din hamangat jala na perhayan dadang dalat bakul dapawoni mauri tatau Israel kada pahalak hawina walung dalat bakulu nama dang-dangu na sabatu dia akan meraihi mula na nalak nau dah ada kamana tak dalhaing dau tak ai pangalanya bato make kan nalak duka pitu na hama tau na nalak du sabatu merang jala nalak bakul hawangku tilu kawudu na dapa pareta ni mauri tatau Israel na pijalu na pakabuang takaboguru ya ka badaparame na parama mabuat tu na matilu kawudu dayayi ninu neya na ngadu paninar boti patada ku na di mauri na pakalung waina na kalitu da ya kana dewa hamangu da na pijalu walung tabolu da badan na paramada aing gunana ditakulinya nakaluan nam buang ditamaka bata rama tamigunahaingi narahi pijalu tapaki jale bakahaingi danganyi mauri ya kan ul dapat tahu napaka buang utaka boguru kareja aingu guna na duta hu anani mauri diraka pia kuda baite banga na iru loda na di mauri manga ditapamalangu ya mauri nama namuda abi bula takakinya nalak du pijalu napawana di mauri du madaduta ya malaka kata waya nalak nau kata pek hawangar nakalitu da na dewa hamangu da ya ka kana kalung napalogam maingu da duta yaki mauri mangana ulida amin malakat habayang hilyaga mamauri bama kahuru korat tahagam manga meka pating ya parangu ya na lipulungum pamula maduga meka taati manya mahatau hatau dang kampe ku namu ya banam belat na narahirama tak nalat duka pitu na kampe ku pijal kampe pakabuang takabogur ab marame ya
na parama mabuat. Pamula maduga me kana mauri kampe ku pahalaku ya tamurku ma. Mula ne mur Yesus dia kadika na pamanima. Amin. Ulah dibuha di nau naka na renungan terakhir na ya. Abi bula kini bami like, subscribe. Dia ka bami pabarnya ta ulim. Dia ka tau minau manga mi kanyem bem dia ki duma mi ulim na dia ka be bami wewarunya na pulung. Mur Yesus na pamringo pamalala mi.